Kia ora koutou, ko Sharon Holt tōku ingoa, Meri Kirihimete kia koutou. Merry Christmas to you all. E hia ngā moe kia tai mai a hana koko. How many sleeps till Santa arrives? So today is Sunday, the 23rd of December, so e rua ngā moe kia tai mai a hana koko. 2 sleeps until Santa arrives. Te tiro mai, he aha tēnei. He rākau kirihimete. Tēnā, that's a Christmas tree. Let's look at the names of some of the things on the tree. He whetū, a star. And then down here, e rua ngā anahera, 2 angels. We'll call those bells. So let's look at all those red bells and count them. Tahi, rua, toru, wha, rima, ono, whetū, waru, iwa, te kau. Te kau ngā pere kirihimete, or te kau ngā pere whero. More bells. Ooh, what's down there? E hia ngā hana koko tiakarete. How many chocolate Santas? E rua ngā hana koko tiakarete. Tino pai. Oh, he aha tēnei. He pepa ruruku. Wrapping paper. Oh, engari, but kei hea ngā perehana. Where are the presents? Uh-oh. Ka haere au ki ngā toa apopo. I will go to the shops tomorrow. Ka kite.